Halkuluye bahevenin geça. Ovekilonu ino halkuluye kiukena pivaza. Halkuluye kamsao ipi alhozaletlaini. Ena diye lokta khı alhonu tsikiu. Nyungna itul kızıp kumamu pau kıpıkini gres gımno nyung tsikioe. Ena arme itukul kızıpu şivekemu pau kikime mersi gımno nyung show arme bezmo vekiuke. Romagido pungu ajo chotoku. Kurengu tim lakino ke diye adam. Ağolma vekiu vecho tim kto mo besa ahinem kolavets ketoi. Dipapişi tim laki ke diye cisi. Cisino ağokulu şikiu vecho tim kto mo besa açipi kalkiu kolavetske. Adamna ağolma vepu hep deveki vecho tim jelikam tıpesi ahnemi hekip dem kolavetske. İkemu ambiucisina ağolven. Crossland tiven hıçlet veki vecho. Pul kimi kım tıpesi açipi kalpege. O vekilo sakipemi kotona tim kini. Hikma vechono pıtıta kimiji. Ena pıtıta kıpılı. Hutkyu sınçırı çığız nyonglo kilono kıtsala kılamikyu şiktolo işit bakıklını gani. Kelakina John Calvin. Vaye French theology kipimi. Ket boko kapesi Calvinism ibani. Ke panungno pulaykino halkuluye pavemla ipi pulchini. Akinuno Jacobus Arminos ibani. Ike pano Dutch theology kipimi. Ket boko besi Arminism ibani. Ke panungno pulchikino halkuluye pavenan ipchini. İkemu papa veçe kemu kokolare kutomono halkuluye pavemla ipi kıtsalakyu ene tipolo pulki açene. Manoye tim kıpıl papenkyo alhusa Bible papenkya. Diye olki o hakta. İşe halkul zalo alhusa Bible ye kyu penkya. Nyungno junshen. Kungalo hınkyu ye kungalo hınkyu pimpi momu lohı şiparmasage. Alhuzalo laki itikizimko ino hipagyu ye hike. Ashi eno ajiye alhuye gibi kısacımlanan. Momu zımave gebuye zımave mlaki bu kısacımlay. Korintyan atı agido çırpın açılo bunu. Kini Jisino işi paukaçile kuchoğunu ino ovlopini dimku kumpun kitemo kileye alhoye ekbetumlay. Cahanagi da kıtı aca kıtı. İtare vers solo. Aşajlonu kyu lakigeno diye aşaje. Ena ağun kimtene kyu lakigeno dina ağun. Ağun ağabay. Kıtı. Diyaunu dimku kumu Kristogolo hikmel vaye. Baye lokikite laki işi var. Akayo vay, akiteo iri vay. Korenten mi, akinyo, akido, bungu, acı çığızın. Bitti. İke mu hamiye ikilu ena başo pulbe. İke dipako pelo alhonuli şikul pukaka pano kote. Cahanagi do laki acı çığıkini. Alhonuli şil ve aküye alhokum laki tonu timkim lakumaya. Timut laki azap olono. Tim loh hiçbir gaygüye tim kunum kuvalanı ki şibzi kutuyu tubu kişena lohijin ayağı balo ihçenginam tay diya lokum lage ditoya hunlage alhuna akkat zveki ve çono panli şilan pege ige diye kunumu dibo ye kuvalanı kina diye bimle bunu panumna alhunul şilgüye tim şaj bulo momu tim waplo olunu kumay İkemu alho launake, cahanake do laki acı çıktı. Zıgo. Nongye zıma venkyu biti lono kumoy. Zıma mlakyu biti akıkpu ena plapu ju açenkyu alho zavejo nongye akiteşi bunu vay. Atı bitir agi do laki acı mkuktu. Zini.
anga kono anleshi bunu kyono akchizi enishke doi nongi alhoza akimite mwaga bu kichizi enishlo dishangno nongi tuyu kunani atro pitera agedo kini ajo kini alhoza letla agede aye pala khinge ono aza polono timshibu bunu no khane di toykung ala khingyuye awuno no bunu bzin lokhla kishana kung alo khwengyu lokhishi bunu ba masage igetiye alhogun kim telawno bungi telmasage jisno lokta khagawno mlavetski algu to khagawno jisno ki mlape bangin laki jisno akhne gdo gutu kavno gamtse gawno tiveke romage dotso ajuchiri kini pano gutu kavno plapu jigawno apiki vejes akimte alo ilokelo paye anyezmo anye dijipesi iloma ikemu palki pajpesi ilopuzu nyungrawno lokta hakulpu putske hebrage do toku ajo chrikin kutu ikemu beriti tikutiak hakyuji toikyu kristoji amekshepesi non khalpelke ato pitragi do lakajum chotoku biti kuremu alho no kupu kinishi agozikyu enapano kulvekyu khagitevemo momu ikichilevemla romage do chekha kajum kutu alho zalo hitulakyu alho no lokta khauno kyumlatskine itlan dimnam lakyukma ikemu alho no mlatskyu hitlan itare jisna khagulu lokta khu botape momu sushope kizkyu pahave monge ono jisulo botape enas shope kizkyu alho zaleshitlan laki ishaye kuna kristo ki melono nyum ke khalnanga shilk sakit kinegyo akijik sanagyo shikimirikyu nagyo akhamznagyo akaganagyo akirib gwalanagyo momu ukhptikyu no ya romagedo tachayo shepu kini alhoun kimtemlo shipsakelo kuremu khachle kulu salani pauke pkyumichi aun kimtena no amchish pekwa efeshinagedo biti ajo shire Katse, go no kucho atsakivulo hakulu akyu Kristo shopulve keno pano pikpa ketwe pa umu kimte bes amchi shipekwa efeshinage do laki ajo chek to chebdi ampiu jisuna rapture yerkevlo kilo pauke ipkyumichipu mesa suvine ukta kye hi pana papul kemi aun kimtena amchi shipekwa ki ko savine uktange biti kuremu alhono ayaglam gamtsi kimya kitike ono panla khiliki akubesitske tehuno kunono pashopul bengeno pahave monani ikemu hokta khana jahanage do ktta aje chozo bungu kyu dei mosana tim kgna moke alo ayne shikyu pire iki khepe behegeno dihu doi timno iki khepe piyamasa dishangno papul kemikamtsi lokta kh alnani janage do kta ajo chobdene chobmunitlan zgo janage do chire ajo mkuta chemkutoglo ino lokta kh panung zicheni ena tieklemu pavemla momu kunomu yulono ikisvemla verse mkutogo ena kunomu ipulono ikisvemla alho zanam zmishe dimi kuno anu shopul bekena alokutu khsnani ena die kyu nomu yulono ena ipulono ikibevemla bu die awun kimtena amchish bekwage ishibay ishaye alhoza babylon umtsmishe bagye bulgemi kemts lokta khsnani ena die alokup jure uno ibiva lokta khpave ki bushaye kushine alhopulanga ikempano nikhnya kwezana alokutu pawlo khwe benkyu kh zini ibivage teauno nyumya alhoplange ishaya
loktak hakulu alhono papulkemi tsvekyu kilem pavemla yana hiye timna pulkyukma timna pagyukma ikemu bible alhosanam smishay loktak kunoko no pulken timtipako tsva ipkyu ana tsini ipkyuye kilem pavemla ipkyuye alhosa bible na pangyutono timna pangyukma Teauno, alhono, kununo amshopul bekena, loktak hakulu tsvakena, dekilem pavemlake. İşaye, ahne şivayku şivenenka, hipono, itagi akin yolunu pitsini.